Ассалому алейкум бирандагони гироми. барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо ёр Муҳаммад Самад ва Наргиз Шарифзода. имрӯз дар барнома тақвияти ҳамкории Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ноиби президенти Бонки ҷаҳонӣ хонум Ана Бейредро ба ҳузур пазируфтанд. дар шаҳри душанбе ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ доир шуд. мулоқоти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони ҳайатҳо, иштирокчиёни ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ. марҳилаи нав дар рушди ҳамкориҳо байни Тоҷикистон ва Қазоқистон. президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф оварданд. барои истиқболи сазовор аз 30-солагии истиқлоли давлатӣ, вусъати тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ дар шаҳри Душанбе. ҷиҳати сарсабзу хӯрам гардондани кӯчаву хиёбонҳо ва инчунин кори ободонӣ рафта истодааст. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришот дар барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ноиби президенти Бонки ҷаҳонӣ хонум Ана Бейредро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили ҳамкории кунунӣ ва дурнамоии робитаҳои Тоҷикистон бо Бонки ҷаҳонӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи ҳамкории дуҷониба аз ҷумла аз тарафи Бонки ҷаҳонӣ давоми 28 соли шарикӣ маблағгузорӣ шудани 100 лоиҳа дар соҳаҳои мухталиф ба маблағи умумии $2.1 миллиард америкоӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. зимни мулоқот масъалаҳои вазъи Тоҷикистон дар давраи бемории COVID-19, таъсири он ба вазъи иқтисодию иҷтимоии кишвар, ҳамкории ҳукумати Тоҷикистон бо шарикони рушд барои пешгирии ин бемории сироятӣ ва бартараф намудани паёмадҳои он муҳокима гардид. изҳори умед карда шуд ки Бонки ҷаҳонӣ ҳамчун шарики боэътимоди ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давраи ҳассос барои амалӣ намудани нақшаҳои минбаъдаи ҳукумати кишвар дар самти бартараф намудани паёмадҳои бемории коронавирус ва таъмини рушди устувор саҳмгузор боқӣ мемонад. дар ҳафтаи охирӣ ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои ҳамкории минбаъдаро дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, дастгирии бюҷети давлатӣ, рушди бахши соҳибкорӣ, бартараф намудани оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода ва офатҳои табиӣ баррасӣ карданд. ноиби президенти Бонки ҷаҳонӣ хонум Ана Бейредер пас аз мулоқот бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён дошт. Good morning, everybody. Assalomu alaykum, xonumon va janobon. Man imroz ba haysi noibi prezidenti Banki Umumi Jahoni oid be mintaqaи Аврупо va Osiyoи Markazî dar Cumhuriyet Tojikiston qaror doram. Mo imroz yak vokhuri nihoyat sozanda doshtem bo janobi Oli muhtaram prezidenti Cumhuriyet Tojikiston va inchuni namoyandagoni hukumati kishvar. Mo dar doiraи vokhuri imroza masъалаҳои бисёри ҳамкориҳои байни Банки Умуми Ҷаҳонӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ намудем. хусусан яке аз масъалаҳое ки мавриди баррасӣ қарор дода шуд, ин дастгирии Банки Умуми Ҷаҳонӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба паёмадҳои пандемияи бемории ковид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. дар доираи ин инчунин мо имрӯз барои таъмини дастгирии соҳаи тандурустии кишвар, таъмини кӯмаки иҷтимоӣ ба мардуми аз ҳама бештар ниёзманди кишвар чораҳои фаврӣ андешида истодаем, ки дар доираи ин лоиҳаҳо маблағҳои иловагӣ ба мардуми аз ҳама камбизоаттар ва ниёзманди кишвар пешниҳод карда шуд. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои аввалин буд, ки аз барномаҳои фаврии мо вобаста ба паёмадҳои ковид баҳраманд гардид ва ба чанде пеш мо инчунин як барномаи дигареро оид ба кӯмаки ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати харидории ваксинаҳо барои бемории ковид тасдиқ намудем ва ин дар доираи кӯшишҳои Банки Умуми Ҷаҳонӣ
дар сатҳи глобалӣ оид ба рафъи оқибатҳои буҳрон, дастгирии системаи низоми тандурустӣ ва таъминоти кишварҳо бо ваксина барои ин беморӣ мебошад. дар доираи ин вохӯриҳо мо инчунин масъалаҳои ислоҳоти гуногунро дар ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ намудем. илова ба масъалаҳои ҳолатҳои фавқулода ва кӯмакҳои фаврӣ мо инчунин масъалаҳои гуногуни ислоҳотҳоро барои дастгирии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати барқарор намудани иқтисодиёти кишвар бо суръати баланд баррасӣ намудем ва асосии афзалиятҳо ҷудо карда шуд. Якум масъалаи аҳамияти татбиқи ислоҳот дар соҳаи андози ҷумҳурии тоҷикистон. дар доираи ислоҳоти андози ҷумҳурии тоҷикистон ду мақсади бузург дар пеш гузошта шудааст. ин ҳам бошад ҷалби бештари маблағҳо тавассути беҳтар намудани низоми андоз ва дигар ҷалби бештари бахши хусусӣ барои иштироки бештар дар рушди иқтисодиёти кишвар мебошад. мо инчунин имкониятҳои бузурги ҷумҳурии тоҷикистонро вобаста ба истеҳсоли нерӯи аз нуқтаи назари экологӣ тоза ва инчунин таъмини на танҳо кишвар балки тамоми минтақа бо нерӯи тозаи барқ баррасӣ намудем. дар ин ҷода мо ба масъалаи захираҳои бои гидроэнергетикии ҷумҳурии тоҷикистон эътибор додем ки кишвар вобаста ба масъалаҳои гидроэнергетикӣ дар ҷаҳон яке аз мавқеъҳои аввалинро ишғол менамояд. инчунин ба масъалаи иқтидори рушди барқи офтобиро мо мавриди баррасӣ қарор додем ки ин лоиҳаҳо имрӯз дар кишварҳои бисёр амалӣ гардида истодааст. масъалаи охироне ки мавриди баррасӣ қарор дода шуд ин рақамикунонии иқтисодиёти кишвар ва ислоҳот дар соҳаи телекоммуникатсия мебошад ки дар доираи масъалаи мазкур ба беҳтар намудани фаъолияти сохторҳо ва соҳаҳои иқтисодӣ, беҳтар намудани фаъолияти соҳибкорон ва инчунин беҳтар намудани хизматҳои иҷтимоӣ дар маркази диққати мо қарор дорад. дар охир ман мехостам зикр намоям ки мо як вохӯрии ниҳоят созанда доштем. имрӯз дар доираи мулоқот мо масъалаҳои бисёрро баррасӣ намудем ва бонки умумии ҷаҳонӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон як барномаи васеъи худро имрӯз амалӣ намуда истодааст ва дар оянда мо умедвор мемонем ки барои боз ҳам бештар ҷалб намудани захираҳои техникиву молии бонки умумии ҷаҳонӣ барои рушди бештари ҷумҳурии тоҷикистон кӯшишҳои иловагӣ ба харҷ диҳем то он ки ҷумҳурии тоҷикистон буҳронҳои дар пеш омадаро бо муваффақият паси сар намояд ва барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардуми худ ислоҳотҳои мусбӣ иҷро намояд. бонки умумии ҷаҳонӣ яке аз шарикони қавӣ ва боэътимоди ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва таъмини рушди баробар боқӣ мемонад. ташаккури зиёд. Shared prosperity. Thank you very much. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳбарони ҳайъатҳо иштирокчиёни ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастчаҷамъиро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи қарорҳои ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъӣ ва афзалиятҳои раёсати ҷониби тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар ин зимн аз ҷумла ҷаласаҳои шӯрои вазирони мудофиа ва кумитаи котибони шӯроҳои амнияти кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ки моҳи апрели соли равон дар шаҳри душанбе баргузор гардиданд қайд карда шуд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки тоҷикистон дар давраи раёсат дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ мутобиқи афзалиятҳои муайяншуда вазифаҳои раёсатро бо ҷонибдории кишварҳои аъзои созмон ба таври пурсамар иҷро карда истодааст. таъкид гардид ки фаъолияти созмон дар давраи гузашта ҳамаҷониба таҳлил карда шуда стратегияи рушди созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ то соли 2025 бо дар назардошти муайян кардани вазифаҳои афзалиятнок барои оянда таҳия гардад. дар мулоқот масъалаҳои ҳамкории кишварҳо дар доираи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ аз ҷумла таъмини амнияти минтақа, амалисозии барномаҳои созмон оид ба таҳкими иқтидори ҳифзи марзи тоҷикистону афғонистон, муборизаи дастаҷамъона бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ аз қабили терроризму экстремизм, ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ, бахусус гардиши ғайриқонунии маводи нашъовар муҳокима гардиданд. дар охири вохӯрӣ президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба кори ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ комёбӣ
ҳамкорӣ орзу карда изҳори умед намуданд ки натиҷаҳои ҷаласаи имрӯзаи он барои расидан ба ҳадафҳои дар пеш истода пурсамар хоҳад буд. нимаи дуюми имрӯз президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф оварданд. меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. нимаи дуюми рӯзи 19 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаевро ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф оварданд, гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. президенти ҷумҳурии Қазоқистон аз сарзамини бузурги паҳновар ба сарзамини кӯҳҳои сарбафалак ба сарзамини обҳои зулол хуш омадед. Hurmatli Qozog'iston Respublikasining prezidenti Bultarg'a tilergin buyuk tog'lardan moldir sulardan mikani qasiyati to'piraginan alg'achqa odam balasin g'arichqa ushartgan qozoq uli dala elining qo'sh kelibsiz. ба хотири пазироии сазовори меҳмони олимақом сарвари давлати дӯсти Қазоқистон майдони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо шиорҳо ва парчамҳои давлатии Тоҷикистону Қазоқистон идона ороста шуд. ҳамчунин шумораи зиёди ҷавонону наврасони кишвар бо гулу парчамҳои ду кишвари дӯст ва бо шиорҳои тараннумгари дӯстии халқҳо меҳмони олиқадрро пазироӣ намуданд. ضمن ملاقات خاصه‌ای که بین سران دولت‌ها صورت گرفت، سرور دولت محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژامارت توکایف را به تاجیکستان خیر مقدم گفتند. اظهار باوری کرده شد که نتیجه‌های سفر رسمی برای تحکیم و توسعه همکاری، مناسبت‌های دوستی و رابطه‌های شریکی استراتژیکی کشورها مساعدت خواهد کرد. امروز در شهر دوشنبه جلسه نوبتی شورای وزیران کارهای خارجی سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی برگزار گردید. در جلسه نوبتی شورای وزیران سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی تحت ریاست وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان با حضور وزیران کارهای خارجی جمهوری‌های ارمنستان، بلاروس، قرغیزستان، فدراسیای روسیه و قزاقستان دایر گردید. در جلسه شورا وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی اشتراک کرده حالت کنونی و وضعیت بین‌المللی و منطقوی و تأثیر آن را به امنیت کشورهای عضو سازمان مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. در جریان ملاقات وزیران کارهای خارجی سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی اینچنین نقشه مشورت‌ها آید به مسائل سیاست خارجی، امنیت و مدافع برای نیمه دوم سال 2021، نیمه اول سال 2022 و نقشه چاره‌بینی‌ها به مناسبت 30 سالگی امضای سازشنامه درباره امنیت دسته‌جمعی و 20مین سالگرد تأسیس سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی را بررسی نمودند. در جلسه شورای وزیران کارهای خارجی عضو سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی آید به همکاری سازمان با سازمان‌های بین‌المللی یکچند اظهارات مهم سیاسی را قبول کردند. پس از مورد تحلیل و بررسی قرار دادن مسئله‌های در جلسه نوبتی شورا بررسی شده، وزیران کارهای خارجی عضو سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی نتیجه‌های آن را در نشست مطبوعاتی با نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه نتیجه‌گیری کردند. امروز وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین محریدین با وزیر کارهای خارجی فدراسیای روسیه سرگئی لاوروف که با سفر رسمی در تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمود. وزیران کارهای خارجی وضع و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه را در ساحه‌های سیاسی، تجارتی، اقتصادی، فرهنگی، گومانیتاری، حربی تکنیکی و غیره، اینچنین همکاری دو کشور را در چارچوب ساختارهای بسیار جانبه بررسی کردند.
ضمن مذاکرات وزیران با مسئله‌های آمادگی به سفر رسمی پرزیدنت فدراسیای روسیه به تاجیکستان که دهه دوم ماه سپتامبر سال 2021 در نظر است توجه خاص ظاهر نمودند. در فرجام مذاکرات برنامه همکاری بین وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجه فدراسیای روسیه برای سال 2021 به امضا رسید. در نشست مطبوعاتی سفر رسمی وزیر کارهای خارجه فدراسیای روسیه سرگئی لاوروف نتیجه گیری کرده شد. در جلسه نوبتی اجلاسیه دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم که امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده برگزار گردید. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییرات و علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و سازشنامه گرانتی بین جمهوری تاجیکستان، کارخانه کمونالی واحد دولتی ترالبوس شهر دوشنبه و بانک اروپایی تجدید و رشد عاید با لایحه رشد نقلیات جمعیتی شهر دوشنبه مبلغ گذاری ایلوگی را موردی بررسی قرار دادند. ضمن بررسی سازشنامه گرانتی بین جمهوری تاجیکستان، کارخانه کمونالی واحد دولتی ترالبوس شهر دوشنبه و بانک اروپایی رشد تجدید و رشد عاید به لایحه رشد نقلیات جمعیتی شهر دوشنبه مبلغ گذاری ایلوگی تاکید شد که سازشنامه مذکور 28 آگوست سال 2020 در شهر دوشنبه به امضا رسیده است و از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای تصدیق به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده است. مقصد لایحه این برقرار نمودن اینفراستراکتور ترالبوس در شهر دوشنبه می باشد. ادامه اخبار برای استقبال سزاوار از 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و تقویت بخشیدن تدبیرهای آبادانی و سازندگی در شهر دوشنبه همروزه اقدامهای دستجمعانه عملی کرده می شوند. گزارش باباکالان امینزاده و بهادری قربان. در شهر دوشنبه با استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و اعلان گردیدن شهر دوشنبه پایتخت فرهنگی اتحاد دولتی مستقل در سال 2021 کارهای آبادانی سازندگی در کوچه و خیابان‌ها در سطح بلند ادامه دارد. هر نفری که امروز وارد پایتخت می شود با دیدن چنین زیبایی‌ها خوشحال می گردد. در پایتخت مملکت شهر دوشنبه تدبیرهای آبادانی سازندگی و گلپوش‌سازی کوچه و خیابان و باغ‌های فرهنگی فراغتی تدبیرهای ضروری عملی کرده می شوند. در دوره اقدامات سازندگی روبرت شهر دوشنبه سیمای پایتخت و کوچه و خیابان‌های آن با فراگیری درختان آرایشی سایه‌افکن و گل و گلبوته‌های موسمی با کلی دیگرگون گردیده است. برای آباد و زیبا گرداندن حدود پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه که یکی از گوشه‌های آن ناحیه شامنصور به حساب می‌رود و همچنین دروازه شهر گویم خیلی خطا نمی‌کنیم. برای بازم آباد و زیبا گرداندن کارمندان مخصوص کبودزارکنی ریاست وابسته کرده شده. در شفت راه‌های پروتکلی مخصوصاً کوچه‌های خیابان رودکی، کوچه احمد دانش و همچنین کوچه عینی گل‌های موسمی شنانیده شده است که نشونامه‌های آنها خیلی خوب ادامه دارد. از جانب ریاست استفاده‌بری راه‌های شهر دوشنبه مسئولین در شرایط گلخانه با گلپروری نیز مشغولند که گل‌های مطابق با فصل سال را پرورش نموده در نزد راه‌ها و کوچه‌های مرکزی و داخلی محله‌ها با توسط متخصصان ساحه شنانده ایستادند. با مقصد سزاوار جشن گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه فردوسی جهت سرسبز و خرم گرداندن کوچه و خیابان‌ها و همچنین کار آبادانی رفته ایستاده است. در قسمت کوچه‌های ساحلی شناندن گل‌های موسمی نیز ادامه دارد. متخصصان با تجربه این ساختار دولتی با شناندن گل‌های گوناگون همیشه سبز موسمی شفت راه‌های مرکزی و دیگر کوچه‌های شهر دوشنبه را زیب و زینت دادند که برای هر یک نفر جالب و دیدنی میباشد. با استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، کارمندان تشکیلات مؤسسه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه همه روزه در کارهای آبادانی سبز و خرمگردانی حدود شهر مسئولیت را دوچند احساس می‌نمایند. چنین تدبیرهای آبادانی و عملهای سازنده و بنیادکاری در مملکت وسعت یافته محیط زیست و راهرو کوچه‌ها باز هم آباد و زیبا می‌گردند. باباکالان امینزاده، بهادری قربان، مقصد اخبار. با استقبال سزاواری 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف اقدام‌های آبادانی عملی کرده می‌شوند. در آباد و زیبا نمودن شهرک و دهات ناحیه صاحبکاران و شخصان علاهیده سهم گذاشته تعمیر و نوسازی بینای مقامات سودی ناحیه و آبادانی گلگشت و میدان‌ها زینه به زینه عملی کرده می‌شوند. گزارش روزعلی رحمان و الیاسی باباجان.
در دایره آمادگی‌ها برای استقبال سزاوار جشن فرخنده بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی، مرکز ناحیه جبار رسولوف شهرک مهرآباد و دهات ناحیه آباد و زیبا گردیده با بنیاد و نوسازی انشاءات معمولی استحصالی اینفراساختار، مرکزهای کار و خدمترسانی فرهنگی و فراغتی و ورزشی و سالمگردانی بهره رشد اجتماعی اقتصادی فرهنگی، تأسیس جایهای کاری و شرایط کار و زندگی اهالی به خصوص در دهات زمینه‌های مساعد فراهم آورده می‌شوند. در کارهای آبادانی کارمندان مقامات سود ناحیه نیز اقدام نموده با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جبار رسولوف بنای مقامات سود ناحیه جبار رسولوف نوسازی تعمیر و ترمیم کرده شد. بنای معمولی مقامات سود ناحیه بیش از 70 سال قبل ساخته بار اول تعمیر کل با طرح و نمود جالب نوسازی گردید. بنای سود ناحیه طول چند سال تعمیر طلب بود. به نزدیکی با تشبث کارمندان سود ناحیه و با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه بنای سود ناحیه از تعمیر کل برآورده شد. صحن بنا سفالک پوش کرده شد و نمای بیرونی بنا نیز خیلی جالب گردید. راهبریت و کارمندان سود ناحیه جبار رسولوف در برابر سهم و اشتراک فعالانه در ترغیب ماهیت و دستاوردهای استقلال بهر اجرای قرار جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان از 26 فوریه سال 2021 عاید به استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی تدبیرهای نوسازی آبادانی بنای حدود مؤسسه را عملی نمودند. نوسازی بنا در اساس نقشه با استفاده از مسائل ساختمانی و آرایشی کارخانه‌های استحصالی وطنی اجرا کرده شدند. کارهای نوسازی و پردازگری در نمود اساسی بنا، پیشتاق بنا، عوض در و تیره‌ها، آبادانی صحن بنا، راهروها در مجموع به بنای حدود طرح و نمود جالب بخشید. صحن بنای مقامات سود ناحیه در مساحت 500 متر مربع سفالک پوش گردیده کارهای سبزکاری و آبادانی به حدود بنا و نوسازی و آبادانی در راههای پیاده‌گرد و ماشینگرد شفت بنا به این موضع مرکز ناحیه زیبایی عطا نموده است. در صحن مقامات سود ناحیه جبار رسولوف ستونپایی 12 متره ساخته پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان برافراخته شد. این رمز استقلال و آزادی و سربلندی هر ساکن شرفمند تاجیکستان صاحب استقلال و چنین کارهای بنیادکاری، تدبیرهای سازندگی و عملهای آبادانی سهمگذاری با افتخار بزرگ از استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی است. در جماعت دهات دهخان‌آباد شهر ایسار در دوره اعلان شدن سال 2021 سال راههای آباد آخرین مرحله نوسازی و اسفالت‌پوشنمایی راههای دهه‌ها انجام داده شد. گزارش خبرنگاران ما از شهر ایسار. وسط تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری با مقصد استقبال سزاوار از جشن 30 سالگی استقلال دولتی و تطبیق نقشه چهاربینی‌ها در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در شهر ایسار در برابر بنیاد و نوسازی انشاءات همچنین و نوسازی راه‌ها دقت مخصوص ظاهر کرده می شود. امروزها در همه جماعت‌های دهات شهر اقدام‌ها در سمت بهسازی وضع راه و نقلیات و سنگفرش و اسفالت پوش کردن راه‌ها ادامه داشته، از جمله در دهه بغلک جماعت دهات دهخان‌آباد این تدبیر در سطح بلند تشکیلی و با جلب دایره وسیع ساکنان وسعت داده می شود. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان مردم دهه بغلک شهر ایسار اسفالت پوش کردن راه‌ها را اقدام گرفتند. اینچنین برای رنگ و بور کردن دیوارها، اینچنین چراغ‌ها کردن دهه اقدام گرفتند. نتیجه همین است که در دهه مذکور کار با طور شبانه روز جریان داشته تا امروز طبق نقشه راه‌های دهه منفرش کرده شده، همچنین شفط راه‌ها بتون پوش کرده شدند. علاوه بر این برای کاهش دادن ضرر بارشات بر راه‌ها در دو طرف راه جویبارهای آهن و بتونی نصب کرده شده است. در دایره اجرای دستور سپارشی راهبریت عالی دولت حکومت مملکت دومی سالهای صاحب استقلال راه‌های اهمیت جمهوریوی و محلی داشته مرحله به مرحله تعمیر و نوسازی کرده می‌شوند و این تدبیرها که امروز در شهر ایسار ادامه دارد بیانگر آن است که ساکنان با دست و دل پاک پای آبادی وطن کمر بستند و اقدام‌های سازنده حکومت مملکت را دستگیری می‌نمایند. اشخاص سخاوت‌پیشه مخصوصاً صاحبکاران موفق دهات در پیروی به اقدام‌های بنیادکارانه تلاش می‌نمایند تا در آبادی دهات سهم گذارند. برکت دوران صاحب استقلالی است که تاجیکستان را با ترقی نهاده در ساحه‌های گوناگون تدبیرهای آبادانی و سازندگی و تحکیم اینفراستراکچور تقویت یافت. در جواب غمخوری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان امروزها مردمی سربلند شهر ایسار با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده و آبادی و شکوفایی وطن برای سهمگذاری نمودن در روند کارهای سازندگی و بنیادکاری و تامین رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان صاحب استقلال سعی و تلاش نموده ایستادند.
дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо саҳми соҳибкорон барои хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 36 ноҳия мактаби наву замонавӣ бунёд карда мешавад, ки дар арфаи 30-солагии истиқлоли давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳад гирифт. гузориши Абдурозиқи Азиз аз ноҳияи ҷалолиддини балхӣ. иқдоми соҳибкори ватандӯсти ноҳияи ба номи ҷалолиддини балхӣ Саид Муҳриддин Сайфов ҷиҳати бунёди мактаби наву замонавӣ барои фарзандони ҳамдиҳаи худ аз дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда шуда, ҳадафи асосияш сохтусози иншооти нави таълимӣ, фароҳам овардани шароити донишомӯзӣ ва ноил шудани фарзандонашон ба дастовардҳои нав ба нави эҷодӣ арзёбӣ мешавад. бунёди бинои бо ҳашамати таълимӣ иборат аз 2 ошёна бо фарогирии бештар аз 1000 нафар хонанда дар деҳоти Навободи ноҳияи ба номи Ҷалолиддини Балхӣ идомаи тасмимҳои ободкоронаи соҳибкори муваффақи ноҳияи ба номи Ҷалолиддини Балхӣ Саид Муҳриддин Сайфов аст, ки бо дастгириҳои хоси сарвари давлати Тоҷикистон мавриди тадбирҳои ободонӣ қарор гирифтааст. корҳои сохтмонӣ дар мактаби мазкур бо вусъат идома дошта, аз рӯи лоиҳа иншооти таълимӣ аз бинои асосӣ бо фарогирии шароити муносиби таълиму тарбия, варзишгоҳ, ошхона, кабинетҳои хоси фанӣ ва дигар шароити муосири илмомӯзӣ қомат афрохтааст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии ҳамаҷонибаи соҳибкори ватании мо, ки дар ҳамин деҳа истиқомат мекунад, Саид Муҳриддин Сайфов, дар назди муассисаи мо боз як бинои дуошёнаи бо ҳашамат сохта ба истифода дода шуда истодааст, ки то 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода хоҳад шуд. таври маълум шуд, дабистони нав дар назди муассисаи таълимии рақами 36 бо инобат кардани нуфузи хонандагон ва рафъи нарасидани ҷои нишаст мавриди ҳадафҳои ободкорона қарор гирифта, акнун дар соли хониши нав беш аз 1000 нафар толибилмон имкон доранд, ки дар 2 баст ба таҳсил фаро гирифта шаванд. ба гунаи ҳамин дар ноҳияи ба номи Ҷалолиддини Балхӣ сохтусози 30 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ идома дорад, ки барои фаъолияти минбаъдаи мактабу тадрис мусоидати фаъол хоҳанд кард. беш аз 2 километр роҳи ҳудуди қарияи мазкур аз ҳисоби ҳамин гуна фарзандони ҳимматбаланди ноҳия асфалтпӯш карда шудааст. дар оянда низ ният доранд, ки дар ободонии ҳарчи бештари деҳаи худашон ҳиссаи арзанда гузоранд. Абдурозиқи Азизу Байдилои Қодир, ноҳияи ба номи Ҷалолиддини Балхӣ, ахбор. идомаи ахбор. бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар шаҳри Душанбе, масъулини хадамоти давлатии оташнишонӣ Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои фаҳмондадиҳиро тақвият мебахшанд. гузориши хабарнигорони мо. бо мақсади пешгирии чунин ҳодисаҳои нохуш ва таҳкими вазъи бехатарӣ аз сӯхтор طبق طلبات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از سوی کارمندان مقامات نظارت دولتی به‌خطر از سوختار و دیگر خدمات و مقامات داغدار گروه‌های کاری مشترک تأسیس داده شده سنجش نقطه‌های فروش سوزشواری در شهر و ناحیه جمهوری به راه مانده شده است. در دایره چنین چاره‌بینی‌ها ضمن سنجش نقطه فروش سوزشواری جمعیت دوره مسئولیتش محدود احسانجان واقع در کوچه جبار رسولوف 16 نوحه سینه شهر دوشنبه معین کرده شد که از جانب مسئول آن محمد جان شریپوف با تامین و رعایت طلبات قاعده بخطر از سوختار دقت ضروری داده نمی شود. همین است که در سپر آتش نشانی یگان عدد آتش خاموش کنک و دیگر آلات‌های لازمی کارشایم وجود ندارند و در زیر ظرف‌های گاز مایع مقدار زیادی پرتوهای سوزنده نگاه داشته می‌شوند که چنین مناسبت خنک‌نظرانه رهبریت نقطه مذکور می‌تواند سوختار را سبب گردد. بنابراین نسبت رهبری آن پرونده حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شد. هرچند از جانب کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی سنجش‌ها و کارهای دستورتی در نقطه‌های فروش سوزشواری پیوسته تشکیل و گزارنده باشد هم تا حال یافت می‌شوند نفرانی که دیده و دانسته دغلانه ویران می‌نمایند قاعده‌های بخطری از سوختار را که عاقبت‌های ناخوش را در پی دارد. امروز از طرف بعضی بانام صاحبکاران عادی‌ترین طلبات‌های بخطری از سوختار رعایت کرده نمی‌شود که نسبت آنها از طرف گروه کاری موادهای مأموری ترتیب داده شد. در نقطه فروش سوزشواری جمعیت دوره مسئولیتش محدود غیرت 82 واقع در دهه جویبادام نوحه رودکی نیز که شخص مسئول آن بختالله یاروف می باشد وضع بدتر است و بهتر نه. اینجا نیز با زعم کمبودی‌های زیادی ضد سوختاری بعضی آتش خاموش کنک‌ها در حالت کارناشایمی بوده نزد ظرف‌های نگهداری سوزشواری از هر گونه پرتوها تازه کرده نشدند که
احتمالیت خفی سوختار را زیاد می‌نمایند. بنابراین نسبت نام برده طبق طلبات کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جریمه تطبیق کرده شد. چنین یک حالت قاعده ویرانکنی ها در نقطه فروش سوزشواری جمعیت دارای مسئولیتش مادی تاجیک نفت واقع در دهه جایبادام نهایی رودکی از طریق کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی آشکار کرده شد. از بی‌پروایی شخص مسئول آن میرزا محمد قاریف در سپر آتش نشانی یگان عدد آتش خاموش کنک وجود ندارد. پیوسته خطای انتقال برق نیز در بعضی قطعه ها با طلبات قاعده بی‌خطری جوابگو نبوده در حالت عریان و آویزان میباشند و قسمی از وصلک‌های برقی در حالت خفی سوختار قرار دارند. وابسته به کمبودی جای داشته از جانب کارمندان مقامات نظارت دولتی بی‌خطر از سوختار نسبت مسئولان چاره و تدبیرهای قانونی اندیشیده شدند. چنین سنجش‌های مشترک در دیگر شهر و ناحیه جمهوری ادامه دارد. در ولایت خرطوم جمع‌آوری کارتوشکای بروقتی شروع گردید. خوجگی‌هایی که در میدانی از 1 تا 10 و 100 گکتار کارتوشکا کیش کرده بودند امروز با دستگیری کارخانه واحد دولتی توجیک اگرالیزینگ طریق تکنیکا و تجهیزات معاصر صحابی حاصل را جمع‌آوری می‌نمایند. گزارش خبرنگاران مادر خصوص. سالهای زیاد همین زمین‌ها سنگلاخ بود، از کار استفاده برده نمی‌شد. اینو ما گرفتیم از 2-3 سال اخیر کشت کارتوشکا گذراندیم. حاصل فراوان است. اینا مردم جمع کرده است، مهنت کردند در کار، زمین سر وقت خوشرو جفت کردند در کار، حاصل تخمی نغز آورده کشت کرده، حاصل فراوان به دست آوردن البته ممکن است. واقعا زحمت کشیده اهل زحمت در ولایت خرطوم نسبت کشت کارتوشکا ثمر دلخواه داده ایستاده است. تا امروز اگر کارتوشکا از موسم امساله در بازارها از حساب زمین‌های نزد حولگی بود، پس خوجگی‌های دهقانی نیز در این معرکه سهم می‌گیرند. در ناحیه خراسان خوجگیداران کشت این زراعت را از 2 تا به 10 گکتار رسانیده در کشت و جمع‌آوری حاصل بیشتر به چی امید بسته بودند. واقعا کارخانه واحد دولتی توجیک اگرالیزینگ در این موضوع امروز موقع محوری داشته برای خوجگیداران دستیاری بی‌منت گشته است. پیش همین تجهیزات نبود. این تجهیزات حاضر برای ساحه کارتوشکا برای چی نقص هست؟ این بین قطار 70 سانتی متر می باشد. برای حاصل خوب گرفتن کارتوشکا باید خوب می شود. از سال 2008 تا امروز کارخانه واحد دولتی توجیک اگرالیزینگ و خوجگی‌های دهقانی ولایت خرطوم تکنیکا و ماشین‌آلات و تجهیزات‌های عملیاتشان گوناگونی کشاورزی را طریق امتیازهای دسترس و پرداخت‌های مرحله‌ای پیشنهاد کرده است که با این اصول ده‌ها عدد زمینداران صاحب تکنیکا و دیگر تجهیزات‌های تکنیکی گشتند. زیاده از 1,500 تکنیک‌های گوناگون تمغه قریب 3,000 تجهیزات در مجموع با خوجگی‌های دهقانی و مرکزهای خدمتگزاران تکنیکی در مجموع قریب 244 میلیون سامانیده تکنیک و تجهیزات وارد شدگی هستند. در یک خود شهرهای بین المللی دوشنبه بختر پنج پایان میتوان مرکز و مغازه‌های کارخانه را مشاهده نمود. دیگری در برابر تراکتور و کمباین ها، دستگاه‌های کارتوشکا شینانی، زرپوشک، تخم پوشک، علف دروک، تیلچکا و ده نمود دیگری آن را مشاهده کرد که کار خوجگیداران را سبک و ساده گردانیده است. برای تامین تکنیکا و تجهیزات‌های خوجگی خلاف به خوجگی‌های دهقانی امروز مرکز با زیاده از 52 خوجگی‌های دهقانی را با تکنیکا و تکنیک‌های گوناگون تمغه و زیاده از 40 عدد تجهیزات‌های گوناگون تمغه نیز تامین نموده است که این زیاده با مبلغ قریب 8 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. در ناحیه عبدالرحمن جامی اصول دیگری که راه اندازی شده است این از جانب کارخانه تشکیل کردن مرکز یاری و تعمیر تکنیکی می باشد. برای سنجش امروز طریق ماشین‌آلات مخصوص نرم کردن جویه‌های کارتوشکا و شینانیدن مکای دان ادامه دارد. به خصوص در کشت تکراری این گونه تخم پوشک استفادهش خیلی به مورد است. برای گرفتن حاصل دلخواه در برابر تخم خوش‌صفت، دسترسی خوجگیداران به تکنیکا و تجهیزات صحابی نقش مهمی بازد. این عامل کار کشاورزان را آسان نموده برای سریع وقت کشت و بی‌تلف جمع‌آوری حاصل کمک می‌کند. گزارشی همکارانمان در این باره. تجربه کشاورزان و خلاصه علمی عالمان نشان می‌دهد که در شرایط امروزه برای رویاندن حاصل فراوان و جمع‌آوری بی‌تلف آن تکنیک و ماشین‌آلات ضرور است که در یک وقت یکچند عمل را اجرا کرده تواند. این امکان می‌دهد که مهنت دستی به مراتب کم گردیده وقت پرثمر استفاده شود و درآمد اقتصادی افزایش یابد. یکی از عامل‌های اساسی
ба даст овардани осили дилхоҳ ё ин ки баланд бардоштани осилнокии зироатҳои кишоварзӣ агар ин таъмин бо тухмиҳои хушсифат бошад, омили дигари ба даст овардани осили дилхоҳ ё ин ки баланд бардоштани осилнокии зироатҳои кишоварзӣ ин истифода яъне ба таври механиконӣ барои мондани корҳои мавсимӣ сароҳӣ мебошад. То 3 осил ё 4 осил ба даст дорем. агарчи солҳои қаблӣ бо сабаби пурра таъмин намудани кишоварзон бо техникаи муосир ва дигар мошинолот танқисӣ мекашиданд, бо истифода аз имкониятҳои дохилӣ ва таъсиси корхонаҳои муштараки истеҳсолии техника ва таҷҳизоти кишоварзӣ дастрасии хоҷагидоронро бо техникаҳои муосир бештар кард. дар асоси дастгириҳои рӯзафзуни пешвои муаzzami миллат дар қатори соҳаҳои паррандапарварию моҳипарварӣ, воридоти техника ва мошинолотҳои кишоварзӣ ҳангоми воридот аз пардохти андоз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод гардиданд, ки ба рушди бесобиқаи фаъолияти корхонаи мо заминаи мусоҳид фароҳам овард. ҷорӣ гардидани имтиёзу сабукӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат барои истеҳсолкунандагони ватанӣ хараҷотро барои истеҳсол кам намуд. роҳандозӣ гардидани чунин тадбирҳои муҳимро масъулини соҳа ҷиҳати таъмини хоҷагиҳои деҳқонӣ, корхонаҳои кишоварзӣ ва аҳолӣ бо техника ва мошинолоти кишоварзии муосир, каммасраф, боэътимоду арзон амри зарурӣ медонанд. 816 адад тракторҳои гуногун тамға ва зиёда аз 664 адад мошинолотҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ ворид, ҷамъу васл ва ба хоҷагидорон дастрас намоем. таъсиси корхонаҳои муштараки истеҳсолӣ норасоии техникаҳои кишоварзиро кам намуда, ба афзоиши истеҳсолот сабаб мегардад. барномаи ахборро идома медиҳем. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт, маркази хизматрасонии ҷамъияти саҳомӣ пӯшидаи ташкилоти амонатии қарзии хурди Имон Интернешнл ба фаъолият шурӯъ кард. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. нақши ҷамъияти саҳомӣ пӯшидаи ташкилоти амонатии қарзи хурди Имон Интернешнл дар низоми бонкдорӣ хеле ҳам назаррас мебошад, зеро 20 сол боз дар низоми бозори маблағгузории хурд 130 маркази хизматрасониҳо ба 120607 нафар мизоҷони фаъол хизмат расонида, рушди маблағгузорӣ дар ҳалли мушкилоти мавҷудаи иҷтимоиву иқтисодии аҳолии шаҳру ноҳияҳои кишварамон то андозае кӯмак намуд. инак бо мақсади бозам васеъ намудани доираи фаъолияти ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ташкилоти амонатии қарзи хурди Имон Интернешнл барои мардуми минтақа дар маркази ноҳияи Рашт маркази хизматрасонии молиявӣ ба фаъолият шурӯъ намуд, то дар оянда мизоҷон аз он истифода намоянд. хизматрасониҳои маркази хизматрасонии маблағгузории хурд ба мизоҷони худ аз ҷумла пешниҳоди қарзҳои хурд ва миёна, ҷалби амонатҳо, амалиётҳои интиқоли маблағҳо, кушодани суратҳисобот ба мизоҷони худ дар бар мегирад. ба кушода шудани маркази хизматрасонии маблағгузории хурд дар минтақа 5 нафар мутахассиси минтақа ба ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. дар расми ифтитоҳи маркази хизматрасонӣ гуфта шуд ки ҳар гуна фаъолияти иқтисодӣ ба захираҳои молиявӣ ниёз дошта, пешрафти ҳар як соҳаи соҳибкорӣ аз мавҷуд будани имконияту манбаъҳои молиявӣ вобастагии зиёде дорад. яке аз намудҳои пешниҳоди захираҳои молиявӣ додани қарзҳои хурд ба аҳолии минтақа мебошад. қарзҳои хурд чун воситаи асосии рушди тиҷорати хурд ва ҷалби бештари аҳолии деҳот ба намудҳои гуногуни фаъолияти соҳибкорӣ ва дар ин замина ташкили ҷойҳои нави корӣ арзёбӣ гардида, додани қарзҳои хурд ва миёна, ҷалби амонатҳо, амалиёти интиқоли маблағҳо ва кушодани суратҳисобҳои мизоҷон аз ҳадафҳои асосии кормандони маркази хизматрасонӣ дар шаҳраки ғарби ноҳияи Рашт маънидод мегардад. қарзҳо барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар ин маркази хизматрасонӣ аз ҷумла барои фаъолияти соҳибкорону фермерҳо, тиҷорату пардохти таҳсил дар мактабҳои олии кишвар ва хориҷ, соҳаи истеҳсолоту чорводорӣ, инчунин дигар намуди соҳибкории истеҳсолӣ равона шудааст, то бадин васила шумораи корхонаҳои истеҳсолӣ афзуда, ҷойҳои нави корӣ ташкил карда шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт.
در شهر ریازانی فدراسیای روسیه بینای تشکیلات جمعیتی فرهنگی تاجیکان سامونیون افتتاح گردید. در مراسم افتتاح مرکز فرهنگی رئیسان تشکیلات ملی منطقوی نمایندگان جمعیت تاجیکان اشتراک نمودند. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. در مراسم افتتاح تشکیلات جمعیتی فرهنگی تاجیکان در شهر ریازان فدراسیای روسیه فعالان مدنی تاجیکان و ماموریت شهر شرکت نموده افتتاح مرکز را برای معرفی تشکل فرهنگ ملت تاجیک در این منطقه فدراسیای روسیه و گسترش همکاری‌های مشترک بین ملت‌ها مهم ارزیابی نمودند. پس از مراسم افتتاح چهاربینی مذکور مهمانان از شرایط فراهم آورده شده نمایش آثار تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک که به نمایش گذاشته شده بود از نزدیک شناس گردیدند. جمعیت تاجیکان در شهر ریازان فدراسیای روسیه با استفاده از شرایط امکانات فراهم گردیده در فعالیت منبعده‌شان حمایت حقوق و منفعت هموطنان و ترغیب تاریخ و فرهنگ ملی را در سطح بلند و با احساس گرم وطندوستی برای خواهند ماند. افتتاح مرکزی ملی فرهنگی در شهر و ولایت ریزان برای کل تاجیکانی که در این منطقه فدراسیای روسیه کار و زندگی دارند رویداد مهمی فرحبخش است. ما امکان بیشتر معرفی تاریخی و فرهنگی و فعالیت با ثمره جمعیت تاجیکان را پیدا خواهیم کرد. تاجیکان مقیم شهر ریازان همیشه تلاش داریم که با نمایندگان خلق و ملت‌های دیگر همکاری‌های سودمند فرهنگی را تحکیم بخشیده با رسم و آیین خویش از نزدیک شناس شویم. برای تحکیم همکاری‌های فرهنگی و برگزاری چهاربینی‌های مشترک با نمایندگان خلق و ملت‌های مسکون این منطقه فدراسیای روسیه رهبریت جمعیت تاجیکان تدبیرهای مهم و سریع را راه‌اندازی می‌کنند. محمد علی سفر، خورشید سید احمد از شهر ریازان فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار. برای عملی نمودن سیاست دولتی جوانان حکومت جمهوری تاجیکستان دامی سالهای صاحب استقلالی نقشه و برنامه‌های زیادی را تطبیق نموده برای جوانان لیاقتمند و صاحب استعداد جهت آموزش علم و دانش و انتخاب کسب و هنرهای زمانوی زمینه مساعد فراهم آورده است. گزارش خبرنگاران ما. در همایش علمی نظریوی بخشیده بر روز جوانان که با مساعدت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه صورت گرفت، نمایندگان و رهبریت اکادمی ملی علم‌ها، فدراسیون اتفاق‌های کسبه مستقل، ریاست معارف و تندرستی و جوانان شرکت نمودند. تاکید گردید که جوانان به حیث نیروی آینده‌ساز دولت و ملت در حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مملکت نقشی باسازا دارند. در طول 30 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نقش و مقام جوانان در همه سمت‌ها باز هم گسترده‌تر گردیده، رهبریت دولت و حکومت مملکت برای فعالیت آنها شرایط مساعد و ارزنده را فراهم ساختند. برای در عمل تطبیق نمودن استراتژی ملی و هدف‌های سازنده حکومت مملکت در قطار دیگر قشرهای جامعه جوانان فعالانه با احساس گرمی وطندوستی حصه‌گذار خواهند بود. امکانات کار و تحصیل برای جوانان در مملکت بیش از هر وقت دیگر گسترده گردیده، امروزها ده‌ها نفر با دستگیری به واسطه حکومت مملکت در بانفوذترین مؤسسه‌های عالی تعلیمی خارج کشور تحصیل علم دارند. دستاوردهای جوانان در ساحه ورزش نیز شایسته تحسین است که آنها ضمن شرکت در مسابقه‌های بین‌المللی سزاوار جایهای افتخاری شده، نامبردار دولت و ملت خویش گردیدند. امروز در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده بر روز جوانان کنفرانسیای جمهوریوی علمی عملی در موضوع اشتراک جوانان در اداره‌کنی دولتی و خدمت دولتی در سالهای صاحب استقلالی برگزار گردید. در چهاربینی رهبریت اکادمی اداره‌کنی نمایندگان کمیته و اداره‌های دولتی و جوانان اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک و معروضه نمودند. تاکید گردید که استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای نائل شدن به دستاوردهای مهم در حیات اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوانان نقشی باسازا گذاشته با تشکل سیاست جوانان و تدریجاً فراهم آوردن امکانات‌های وسیع رشد و تکامل آنها در شرایط مرکب تغییریابی ساختاری و جمعیتی مساعدت نمود. 80% کارمندان اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را جوانان تشکیل می‌دهند که آنها در تمام چهاربینی‌های دولتی فعالانه اشتراک نموده در پیشرفت و آبادی مملکت سهمی خویش را گذاشته ایستادند. باعث خوشنودی و سرفرازی که سیاست دولتی جوانان از سال‌های اول صاحب استقلالی در مرکز توجه حکومت کشور و خصوصا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد. در تمام مقامات قدرتی، در تمام ساختارهای دولتی و غیر دولتی امروز جوانان
фаъолияти босамар доранд. ҳамчунин имрӯз бо мақсади соҳибкас ва бо ҷои кор таъмин намудани донишҷӯёни хатмкунандаи донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншо шоҳтемур ҷамъомад баргузор гардид. дар ҷамъомад намояндагон аз вазорати кишоварзӣ, роҳбарияти донишгоҳ ва як қатор корхонаҳои истеҳсолӣ бо пешниҳоди ҷои кор дар корхонаҳои мамлакат иштирок намуданд. таъкид гардид ки ҷиҳати амалӣ намудани дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳайати омӯзгорони донишгоҳ пайваста талош доранд ки таълиму тарбияро такмил дода тамоми тадбирҳои заруриро баҳри омода намудани мутахассисони мутобиқ ба талаботи бозори меҳнат равона намуданд. пешвои муаззами миллат дар яке аз баромадҳои худашон дар вохӯрӣ бо аҳли ҷои мамлакат таъкид карданд ки имрӯз хатмкунандагони донишгоҳро на аз рӯи шумораашон балки аз рӯи бо ҷои кор таъмин шуданашон баҳогузорӣ кардан лозим аст. таъминоти хатмкунандагон бо ҷои кор зери назорати роҳбарияти донишгоҳ қарор дошта ҳамасола бо хатмкунандагон вохӯрӣ ташкил гардида тибқи дархости мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ва корхонаҳои истеҳсолӣ бо ҷои кор таъмин мегарданд. раёсати донишгоҳ барои иҷрои қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаҳои давлатӣ оид ба тайёр намудани мутахассисони баландпоя доимо тадбирҳои зарурӣ андешида теъдоди ихтисосҳоро дар донишгоҳ сол аз сол вобаста ба талаботи истеҳсолот зиёд менамоянд. муҳаммад муминзода, фирӯзи мусо, ахбор. имрӯз дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи деваштичи вилояти Соғд 151325 сармоли майда мавҷуд аст. саршумор нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6376 сар зиёд шудааст. гузориши ҳамкорони мо. фасли баҳори нозанин имрӯз талу тепа ва дашу ёнаҳои мавзеъҳои лолазор, бахмал, шоҳин, анбарин ва ҳолтаги ноҳияи деваштичро сабзу гулпӯш гардонида маъракаи наслгирӣ аз моли майдаи шоҳдорро ба дараҷаи хотимаёбӣ расондааст. тибқи маълумоти омурӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи деваштичи вилояти Соғд 151325 сар бузу гӯсфанд парвои парвариш карда мешавад. имрӯз дар дашу тепаҳои сабзпӯш бузу гӯсфандон дар чаро буда маъракаи наслгирӣ аз моли майдаи шоҳдор бо рӯҳии баланд идома дорад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва раёсати кишоварзии ноҳия ҷиҳати беталаб ва сифатнок анҷом додани давраи наслгирӣ аз ҳисоб пирони кору мутахассисони соҳиб байторӣ, кишоварзон ва масъулини соҳа гурӯҳи фаврии корӣ созмон дода ҷиҳати аз 6261 сар мешу модабузҳо гирифтани 6000 сар барои бузғолои солим ба кӯмаки даҳмардаҳо фиристодааст. ин нишон диҳанда ба ҳар 100 сар меш 90 сари баҳра рост меояд. гурӯҳи корӣ дар баробари ба подобонҳо ва чӯпонон расондани кӯмак ҳамзамон ҳолати парваришу нигаҳдории мешу модабузҳо, бараҳои навзод ва омодагии оғилу қашарҳоро таҳти назорат қарор медиҳанд. зикри ба маврид аст ки маъракаи наслгирӣ аз моли майдаи шоҳдор дар хоҷагии деҳқонии ҷамоавии ҳабутаки ҷамоати деҳоти ваҳдат густурда роҳандозӣ гардидааст. дар хоҷагии деҳқонии мазкур зиёда аз 1010 сар бузу гӯсфанд мавҷуд буда аз он 430 сарашро мешҳо ташкил медиҳанд. чӯпононудаҳмардаҳо ба хубӣ огаҳанд ки тибқи қоидаҳои пешрафтаи зообайторӣ дар ин давраи ниҳоят пурмасъулият воҳиди хӯрокии мешу модабузҳо зиёд гардонда ба онҳо ему хошоки серкалория дода мешавад. ин аст ки дар хоҷагии деҳқонии ҳабутак маъракаи наслгирӣ сарбаландона ба анҷом расонда шуд. аз 430 сар мешу модабузҳо зиёда аз 450 сар барои бузғолаи солим ба даст оварда шуд ки ба ҳисоби миёни ҳар 100 сар мешу модабуз 100 сари баҳра рост меояд. имрӯз маъракаи наслгирӣ аз моли майдаи шоҳдор дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар атрофи анҷомёбӣ қарор дошта чӯпонони сарбаланди хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоавӣ, инфиродию оилавӣ ва кооперативҳои истеҳсолии тиҷоратии ноҳия азми қавӣ доранд ки бобати бо дастовизҳои арзанда истиқбол гирифтани ҷашни фархундаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳар 100 сари 6261 сар меши мавҷуда 90 сари барои солим ба даст оваранд. мазбут бобозода аз ноҳияи деваштич барои барномаи ахбор. идомаи барномаи ахбор. дар шаҳри хоруғ ва ноҳияи фархор бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо саҳми мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ватанӣ майдончаҳои варзишӣ ва толори варзишии замонавӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. идомаи озуд дар гузориши хабарнигорони мо. дар маҳаллаи фурудгоҳи шаҳри хоруғ барои бозии волейболу баскетбол барои наврасон дар як муддати кӯтоҳ майдончаи зебову замонавӣ мавриди истифода қарор гирифт. ҷавонони маҳалла аз иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояту шаҳр барои фароҳам овардани чунин имконият изҳори миннатдорӣ менамоянд. мавриди истифода қарор гирифтани майдончаҳои замонавӣ дар рӯзҳои ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи ҷавонони тоҷикистон ки ҳамасола 23 май ҷашн гирифта мешавад, тӯҳфаи арзишманд маъни дод мекунанд. қайд шуд ки иншо
шуд бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи роҳбарияти олии давлат ҳукумати мамлакат дар дораи омодагиҳо ба ҷашни сисолагӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд сохта шудаанд. Дастгирии варзигарон аз таъкиду супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати солимии насли ҷавон ҷалби ин табақаи ояндасози ҷомеа ба ҳаёти солим мебошад. Варзигарон метавонанд дар чунин майдончаҳои зебо машқу тамрин карда дар оянда ҷавонони парчамбардори давлати миллати худ гарданд. хурду бузурги маҳаллаи мазкур аз ифтитоҳи чунин майдончаи варзишӣ изҳори хушнудӣ карданд. این خیلی آزاده را ما در زمان ندیده بودیم. مردم بینید از پوشاک سر کرده تا مکتب و معارف و دیگر ساحات تندرستی تماما تغییر یافته. дар ин маҳалла ба варзишгарони ҷавон лавозимоти варзишӣ барои бозӣ тақдим шуд. майдончаи дигар дар маҳаллаи Гулобод мавриди истифода қарор дода шуд. сокинон бунёди майдончаи варзиширо бесаброна интизорӣ мекашиданд. дар ҳудуди иншоот дар баробари майдонча барои бозии футбол, баскетбол ва волейбол, инчунин дар як қисми иншоот гӯшаи алоҳида барои дилхушии кӯдакон пешбинӣ шудааст. барои наврасон тамоми шароити бозӣ фароҳам оварда шуда, майдончаи бозии кӯдакона бо таҷҳизоти муосир ҷиҳозонида шудааст. сохтмони майдончаҳои варзишӣ дар дораи татбиқи лоиҳаи мусоидат ба сулҳу собот тавассути инфраструктури муҳим дар шаҳри Хоруғ бунёд гарида дорои 320 ҷои нишаст мебошад. майдончаҳо аз ду қисмат иборат ҳастанд. қисмати якум барои кӯдакони хурдсол то синни 6 сола ва қисмати дуюм ин барои наврасон ва ҷавонон барои бозиҳои волейбол, баскетбол ва футбол дар назар гирифта шудааст. то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Хоруғ зиёда аз 21 майдончаи варзишӣ мавриди истифода қарор дода мешавад ки ин баҳри оммавият пайдо кардани варзиш дар шаҳри Хоруғ мусоидат мекунад. сокинони маҳаллаи Гулобод ба дастандоркорони бунёди майдончаи варзишӣ изҳори миннатдорӣ арза карданд. мураббиён ба чунин ғамхории ҳукумати мамлакат кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандориву интихоби ҳаёти солим тарғиб намоянд. барои варзишгарони наврас тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. иншооти дигари варзишӣ дар маҳаллаи Андарситези шаҳри Хоруғ дари худро ба рӯи ҷавонон боз кард. дар майдончаи варзишӣ намоиши дастовардҳои варзишгарони маҳалла дар замони соҳиби истиқлолӣ муаррифӣ шуданд. дар ин чорабинии соҳибкори маҳаллӣ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи роҳбарияти олии кишвар ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни умуммиллии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди варзиш барои варзишгарони ҷавон ба майдончаи варзишӣ кӯмаки худро расонид. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят танҳо соли 2019 дар асоси дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қариб 400 иншооти варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст. бунёди садҳо маҷмӯъу толор ва майдончаҳои варзиши дигар дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон идома доранд. дар доираи вусъати тадбирҳои бодонию созандагӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор барои ҷалби ҳарчи бештари наврасони ҷавонон ба варзиш ва умуман хусусияти оммавӣ пайдо кардани варзиш дар миёни аҳолӣ бо саҳми соҳибкорон илова ба нақшаи иншооти нави варзишӣ бунёд ба мавриди истифода қарор дода шудааст. дар ноҳияи Фархор бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маблағгузории соҳибкорони маҳаллӣ сохтмони 10 адад майдончаи варзишӣ ва 2 адад толори варзишӣ ба нақша гирифта шуда буд ва илова ба нақша то ин ҷониб 15 майдончаи варзишӣ ва 1 адад толори варзишӣ барои 138 ҷои нишаст сохта ба истифода дода шуд ва мо тасмим дорем ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз якчанд майдончаҳои варзиширо сохта мавриди истифода қарор диҳем. аз ҷумлаи иншооти зикршудаи имрӯзҳо дар деҳаи орёни ҷамоати деҳоти Фархор дар назди 2 иншооти нави маъмурӣ майдончаҳои варзишии замонавӣ бунёд мегардад. дар ҷамоати деҳоти Фархор бо дастгирии шахсони саховатпеша ватандӯст 5 варзишгоҳ сохта ба истифода дода шуд. айни замон бо сохтмони 2 иншооти варзишгоҳ дар қаламрави ҷамоат идома дорад ки ин ҳам бошад то 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода мешавад. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давра дар назди 3 муассисаи таълимӣ низ майдончаҳои варзишӣ пурра навсозӣ карда шуданд. айни замон дар ноҳияи Фархор 25 та толори варзишӣ 192 та майдонои варзишӣ амал мекунанд ки дар онҳо 588 нафар наврасону ҷавонон ба машқу тамрин фаро гирифта шудааст. дар ноҳия барои ҷавонон шароити лозима фароҳам гардида маркази фарҳангии ҷавонон низ амал мекунад ки дар он наврасону ҷавонон ба маҳфилу чорабиниҳо ҷалб гардида дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона ширкат меварзанд. имрӯзҳо дар ҳар як деҳот бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон чорабиниҳои гуногун ташкилу гузаронида мешавад ки ин тадбир ба таҳкими ҳисси хештаншиносӣ, ватандӯстӣ ва ифтихори миллии онҳо нақши муассир хоҳад гузошт.
بینندگان گرامی در همه جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر، سلامت باشید.